Jackson Semahoro niko nitwa. Ibyo bagira ngo iki niba waba udakurikira umupira w'amaguru izi kipe zombi iyo zakinyura bimenya, iyo tumvise twatuguma twirangira cyane wumva zavuvuzira cyangwa se yewe n'amafirimbi bitise ukabona babahuriga nka rwa rutabura, Nyiragasazi, Marayika Shwanyaguza, Rujugiro n'abandi bisiza amarangi. Icyo gihe umenya ko kabaye rwose. Ni ikipe ya APR FC ndetse yewe na Rayonsports ziba zisuranye, ikipe zitangana mu myaka ariko kandi zihora zihanganye ku buryo babaye abake babibe byose. Kuva ryabega iyo za Nyagatare ukagenda ukagira amahoko iyo za Rubavu ku Gisenyi, kuva ku mwana muto ukiga gutera gatambwe ukagira ku musaza rukukuri, ntihazagira ukubeshya udafana Rayonsports ugafana APR FC. Amakipe abiri yabaye nk'idini rishya ku banyarwanda kuva nyuma ya 1994. Aya makipe iyo yahuye biba ari ibicika rwose, buri mufana abayikomanga mu gatuza ati turi gikundiro, uri nawe ati turi nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Hariya bati gikona turakibamba, hakurya nabo bati gasenyira gatoye. Cyakoze biba biryoshye koko. Ibi bigashimangirwa nanone no kuba amatike uko yaba henze kose arangira mbere yuko n'umunsi nyirizina w'umupira ugera sold out. Abakurikira ibirari by'amateka nkangi rero iyo bavuze guhangana kwa APR FC ndetse na Rayonsports hari ibihe by'ingenzi bibuka. Urugero ni nk'ibyabaye ku itariki ya 3 ukwezi k'Ugushyingo mu 1996 i Nyamirambo, umunsi Rayonsports yanyagiraga APR FC ibitego 5-2 byose. Niba unabyibuka kandi iki gihe byari ku mukino wa nyuma w'igikombe cyari cyateguwe n'iyahoze ari kaminuza y'u Rwanda UNR mu rwego rwo gukusanya inkunga gusana ibyari byangijwe n'inkongi y'umuriro muri iyi kaminuza. Ikipe y'Inyanza rero yari iri mu bihe byiza cyane rwose, yongeye kuriza abafana ba APR FC ku itariki ya 26 ukwezi k'Ukwakira mu 1997 i Remera kuri Stade Amahoro ku mukino wo kuyishyikiriza igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukana uwo mwaka. Aho nanone Rayonsports yongeye gukubita APR FC ibitego 5-2 byose. Abayobozi, abafana ndetse n'abakinyi ba APR FC ntibazibagirwa na rimwe itariki ya 18 Kanama mu 2001 byari muri shampiyona, ubwo Rayonsports yabanyagiye ibitego 4-1 ikaza nanone no gutwara igikombe cya shampiyona ibarusha inota rimwe muri uwo mwaka nyine, aho yari ifite amanota 61 mu gihe APR FC yo yari ifite amanota 60. Gusa nabo ntibari bicaye rwose, aho babaga bari bakubitaga gatoki kandi nabo baje gutegereza undi munsi maze bababariza rimwe ikipe yo mu Rukari ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro bayitsinze ibitego 2-1 ku itariki ya 4 Nyakanga mu 2002. Ihangana ry'aya makipe na n'ubu riracyariho rwose, ndatekereza ko no muri iyi weekend wabibonye. Nyamara guhangana kuri aya makipe yombi si ubuhanga bwo mu kibuga gusa, kuko n'abafana ubwabo batiburira yewe akenshi usanga baba bakaniye umukino kurusha n'abakinnyi ubwabo. Aba Rayonsports uzasanga bita aba APR igikona, ndetse rwose n'aba APR FC uzasanga bita aba Rayonsports Gasenyi. Ubwo umukino wahuje amakipe yombi muri Mata 2019 warurangiye, urabyibuka abafana b'impande zombi barahanganye, baterana amagambo, birangira banafatanye mu mashati, barakocurana, baterana amacupa n'ibindi bari bafite. Yewe byari ibihe bibi cyane rwose. Ibi byaje kuviramo amakipe yabo guhanwa na Ferwafa. Ikiro cyo nuko umukino uhuza APR FC na Rayonsports ari nawo winjiza amafaranga menshi ku kibuga mu mikino yose ibiranga ku butaka bw'u Rwanda. Abatebya bo bavuga ko iyo izi kipe zakinye no mu migina kuri Dore, Sodoma n'Amatimba b'abakobwa babona icyashara. Ababizi murabizi. Reka uyu munsi rero nyuma y'ubusabe bw'abakunzi bacu tugaruke kwihangana rikunze kugaragara hagati ya APR FC ndetse na Rayonsports, ikipe ya gisirikare ndetse n'ikipe ya gisivile benshi bita ikipe y'abanyarwanda. Ese guhangana byaje ryari? Ubundi hagati ya Rayonsports ndetse na APR FC ni ikipe ifite ibikombe byinshi. Aha turaza kumva iki imibare ivuga kuva mu myaka ya kera kugeza ubu. Nyumva twe twitwa Isanzure Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanyene kamwe no kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze.
ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yari irangiye. Aya makipe yombi ndavuga APR-FC ndetse na Rayonsports niyo yahise yigaragaza cyane nk'akomeye mu Rwanda kurusha yandi yose, dore ko kwiyubaka kwa Kiyovu Sport byo byagoranye. APR-FC rero nk'ikipe ya gisirikare ntibiyumvisha gukuntu n'ubundi batsindwa n'ikipe y'abasivile pire, mu gihe na Rayonsports yari ikunzwe n'abanyarwanda batagira ingano itiyumvishaga n'ubundi uburyo yatsindwa n'ikipe yakana rwose yari ishinzwe vuba hangaha. Ariko kandi byaje kurangira zibaye abakeba bibihe byose. Kiyovu Sport yahanganaga na Rayonsports mbere ya jenoside ibivuyemo gutyo. Umukino uhuza Rayonsports ndetse na APR-FC niwo winjiza amafaranga menshi ku kibuga mu mikino yose ibera hangaha ku butaka bw'u Rwanda. Urebye nko muri 2019 APR-FC na Rayonsports buri imwe yinjije asaga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda ku mukino yakiriye muri uwo mwaka nyine wa 2019. Ubusanzwe rero umukino wazihuje zombi wakundaga gushyirwa kuri stade Amahoro i Remera kubera nyine ubwinshi bw'abafana babaga bitezwe, uretse muri 2021 bwa mbere mu mateka ubwo aya makipe yombi yakiniye mu Bugesera nta bafana bari kuri stade kubera nyine icyorezo cya COVID-19. Ubundi nyuma ya 1994 nibwo guhangana hagati ya Murera ndetse yewe na APR byatangiye kwigaragaza ku mugaragaro. Urebye buri gihe rero uko aya makipe yahuraga byabaga ari bicika rwose, dore uko mu myaka itandukanye noneho byari bimeze. Ku itariki ya 3 Ugushyingo mu 1996 i Nyamirambo ni ku mukino wa nyuma w'igikombe cyari cyateguwe n'iyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gusana ibyari byangijwe n'inkongi y'umuriro muri kaminuza nyine. Rayonsports yaje kwihererana ikipe ya APR-FC iyikubita ibitego 5-2. Bitaribagirana rero Rayonsports yongeye kuyisubira ku itariki ya 26 Ukwakira mu 1997 i Remera, hari kuri stade Amahoro n'ubundi ku mukino ukuyishyikiriza igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukana muri uwo mwaka, aho nanone Rayonsports yongeye gutsinda ibitego 5-2 ikipe ya APR-FC. Mu nshuro ebyiri amakipe yombi yahuriye muri Sekafa Kagame Cup, ubwo no kuvuga muri 2005 ndetse na 2014 yagiye anganya, gusa APR-FC ikaza gusezerera Rayonsports hitabajwe amapenaliti. Ikipe zombi rero zongeye kunganya no ku mukino wa nyuma w'irushanwa ryateguraga shampiyona ryiswe Roto Cup kwa 14 Ukwakira muri 2007. Mutarambirwa Jabir ni waje gutsindira abambara umukara n'umweru, maze abambara ubururu n'umweru bishyurirwa na Jamari Mwiseneza. APR-FC iza gutwara igikombe itsinze penaliti 10-9 za Rayonsports. Muri 2011-2012 mu gikombe cy'amahoro noneho APR-FC yatsinze Rayonsports ibitego 3-1 byari muri kimwe cya kabiri. Muri 2012-2013 noneho APR-FC yatangiye umwaka w'imikino itwara igikombe cy'isabukuru y'imyaka 25 ya FPR. Iki gihe yatsinze ku mukino wa nyuma Rayonsports ibitego 3-1, ibitego byose bikaba byaratsinzwe mu gice cya kabiri na Ruhinda Faruku watsinze ibitego 2, naho ikindi gitsindwa na Cyubahiro Jacques. Naho Hategekimana Aphrodis Arias Kanombe ni watsindiye ikipe ya Rayonsports igitego cy'impozamarira. Umukino rero wa shampiyona wo kwishyura wabaye ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu muri 2013. Rayonsports yanyagiye APR-FC ibitego 4 bitsinzwe na Hategekimana Aphrodis Arias Kanombe, Hamis Cedric ndetse na Kambare Sarita Gentil. Papi Kamanzi watsinzemo ibitego 2. Mu nshuro enye zose amakipe yombi yahuyemo muri 2014 rero APR-FC yabashije gutsindamo inshuro 2, Rayonsports itsindamo inshuro 1, banganya indi inshuro 1. APR-FC itsinda Rayonsports kuri penalty hari muri kimwe cya 4 cya Sekafa Kagame Cup yabereye Kigali muri Kanama 2014. Muri 2017 rero amakipe yombi yahuriye mu mukino wa Super Cup wakinwe iminsi 2 yose itandukanye. Iki gihe iminota 63 ya mbere y'umukino yabereye Rubavu, Rayonsports itsinda 2-0. Amatara yo kuri stade Umuganda ahita zima, urabyibuka. Indi minota 27 yari isigaye rero ikaba yarakiniwe i Nyamirambo,
nyuma y'iminsi 5 n'ubundi yaje kurangira rero nta kindi gitego kibonetse muri uwo mukino Gikundiro itwara igikombe gutyo. Gutsindwa rero kwa APRFC ibitego 2-0 mu Kuboza 2019 nabyo nakubwira ko byirukanishije umunya-Mexique Javier Martinez Espinoza watozaga ikipe ya Rayonsports. Urebye neza rero mu myaka 30 imaze kuva yashingwa ishingiye ku murindi wa byumba, APRFC ifite ibikombe 20 bya shampiyona birimo 3 biheruka, naho kandi ikipe ya Rayonsports yashingiwe i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda mu myaka 54 ishize ifite ibikombe 8 bya shampiyona. Ikipe rero y'ingabo imaze kwegukana igikombe cy'amahoro inshuro 14 mu gihe kandi Rayonsports nayo igifite inshuro 9 zose. Umwaka wa 2017 rero ni wonyine aya makipe yabashije guhuramo inshuro nyinshi, dore ko aya makipe yahuye inshuro 5 mu marushanwa atandukanye, ibintu bitigeze bibaho mu mateka ya makipe yombi. Muri rusange rero kuva mu 1995 ufashe imikino ya shampiyona ukongeraho nandi marushanwa izi kipe zagiye zihuriramo ndetse yewe n'imikino ya gicuti ukayongeraho nubwo itabaye inshuro nyinshi, usanga Rayonsports ndetse na APRFC zimaze guhura inshuro hafi 100 zose. Muri izo nshuro zose rero Rayonsports yatsinzemo imikino irenga 29, naho ikipe ya APRFC itsindamo imikino irenga 43 zinganya imikino 25. Muri iyo mikino rero APRFC niyo ifitemo ibitego byinshi urebye. Bwa mbere rero APRFC yabashije gutsinda imikino 2 yikurikiranya ihura na Rayonsports, naho mu mukino wa shampiyona wahuje aya makipe yombi ku itariki ya 23 Kwakira muri 2005. APRFC rero yanyagiye Rayonsports ibitego 3-0 iza no kuyisubira ku itariki ya 1 Gashyantare 2006 yitsinda ibitego 4-1 mu mukino wari wateguwe na Ferwafa mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 irishyira hamwe ryari rimaze ryemewe muri FIFA. Indi nshuro rero hari muri 2012 nyuma yuko Lionel Saint-Pierre yafashije APRFC kuva inyuma igatsinda Rayonsports ibitego 3-2 muri shampiyona. Rayonsports nayo yatsinze APRFC kabiri kikurikirana mu mwaka w'imikino wa 2016 2017 ibitego 4-0 muri shampiyona ndetse yo na 1-0 ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cya 2017. Ikipe ya Rayonsports rero nakubwira ko inafite agahigo kukuba ariyo yabashije gutsinda ibitego byinshi mu mukino umwe, kuko yabashije gukubita ibitego 5-2 APRFC ntibikore rimwe ahubwo ikabikora inshuro 2 zose, ubwo ni mu 1996 ndetse no mu 1997. Jimmy Gatete rero niwe mukinnyi urebye wabashije gukinira aya makipe yombi, nawe kandi ufite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi mu mukino uhuza aya makipe yombi, dore ko buri kipe yagiye yitsindira ibitego 4 mu mikino itandukanye n'ubundi. Uwitwa Sena Jerome ari mu bakinnyi babashije gutsindira ikipe imwe ibitego byinshi muri uyu mukino kuko afite 6, mu gihe Masud Juma watoje Rayonsports na AS Kigali ari wo wabashije gutsindira APRFC ibitego byinshi bigira kuri 5 akanganya na Isa Bigirimana. Kuva rero aya makipe yombi atangiye kwesurana, witwa Davis Kasirye ukomoka muri Uganda niwe wabashije gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe ibizwe nka hat-trick, mu gihe kandi abakinnyi barimo Sina Jerome, Bogota Rabama, Lionel Ruhinda Faruku, Bukungu Njori, Kambare Sarita Janti, Hakizimana Muhajiri ndetse n'abandi bagiye batsindamo ibitego 2 ku mukino. Mutoza washoboye gutoza imikino myinshi hagati y'aba bakeba ndavuga Rayonsports ndetse na APRFC n'uwitwa Rawurushungu watozaga Rayonsports. Uyu rero yabashije gutoza byibuze imikino 16, abasha gutsindamo imikino 7, atsindwa imikino 4, noneho anganya imikino 5 yose. Biragoye rero ko hari umukinnyi wagurwa mu ikipe imwe ngo ajye mu yindi binyuze mu bwumvikane busesuye kandi ngo birangira amahoro. Akenshi bisaba ko Ferwafa iza hagati gahuza impande zombi, cyangwa se bigasaba ko ikipe imwe ibanza kwirukana umukinnyi ubundi indi kabona kumufata. Soza rero nakubwira ko nta mukinnyi wakomeye inahangaha atanyuze muri aya makipe uko ari 2. Ibikomerezwa byinshi muri ruhago y'inaha byinshi twabyumvise muri Rayonsports cyangwa se muri APRFC. Ahangaha nakubwira nka Jimmy Gatete
Kizigenza Bogota Alabama, Haruna Niyonzima, Jano Witakenge, Masud Juma, Hategekimana Bonaventure bita Gangi uyu yanitabye Imana, Nizigiyimana Karimu Makenzi, Fuad Ndayisenga, Muganza Isaac, Ndayishimiye Eric alias Bakami, Mukunzi Yannick, Rwatubya Abduru, Nova Bayama, Usengimana Faustin ndetse n'abandi nawe utayobewe. Aba bose twabamenye binyuze muri aya makipe ya APR FC ndetse na Rayonsports, amakipe akunze guhangana cyane rwose. Nanjye ni nuko nsoje, mwakoze cyane mu mwikundira ibiganiro byacu. Uyu munsi twagarukaga ku guhangana gukomeye mu mateka ya Rayonsports ndetse na APR FC, amakipe ayoboye ayandi ahangaha ku butaka bw'u Rwanda. Jackson Semahoro niko nitwa, uransanga hose ku mbuga nkoranyambaga umpa ibitekerezo byawe.